Garia Academy Model Rung Noko TTAADC Haphang ni Bukhakti CEM ni Sakthar Mumbai 120 GCI seats te kainei water tanki Yaphar Jakha Arman Jakha Gumoti Hakhorni JDC Chairman Sri Jyotish Jomatia te Sub JDC Chairman Sri Chandra Dudai Jomatia te Logiwa Manjakha Block Committee ni Adong Rogbo Abuni bagai School Management Committee ni President Hambai Yaphar Kate Khatung Laijak Jotono Tini sang wan sok maya hai panam belake sini kepal kaha sini subzonal sarsong chairman sok phagi nai sini TTAADC Haphang ni naikol phang ni Sakthar mani bai sengno tin rog rawoi borok tabok sengno sok phagi nai roi klang mani bangai जों खाखायो बुसखां रग बरक जोंनो सुबानाय होनै काव कसारखा तै जों wan sok ma phinai होनै इंगे जों तीन मा माने 120 पाता गतै सिन्टेक्स दुइटा माइ फेमनि बागै बेलाखे सारसनो खाकसांमा तै हामबाय हायखेनो जों गोरोंगैनाय तंगलां थंनै आनि खावो wan sok हामबाय अरो Borchuk Hathai Garia Model Academy School Primary School Sini CM Sakthar Mabai Sini ADC Haphang ni जों 3 GCI seat 120 खान ते टैंकी कायनि रफायखा और स्कूल जाते तेबो हामथों ते हनै गोदाल के कंस्ट्रक्शन द उनथों है और सराय रवनि दै रवनि स्टॉक खायै ते मखायमा नाते इगे और स्कूल बतै न तोरबानि है जों तेबो बसका सालो सिनि सीएम साखर माबाय जों और स्कूल तेबो जुबासो गोबां रफायनाय बरकनो आं बेस्ट विशेस बुसका नि सानै बागै हामबाय